Tu zan le kan som mi hi kan khol kan tele special guest lai mine kan dot mi lai mine kan dot jon war zong kan war abau zong kan bau chan mi Dr. Sasa si rian tuan nak title te ti kha ama ni tling deu te bani chim te lai ye mas biga thei tan kan to lai Dr. Sasa tu bantukin chan ate tuk min rian tam tuk mi lakin ahi bantukin chan na chan sung loi tuk mi kha HAKHA rungtlang HAKHA CDF sport asmi North America team berwa ding channel kan pekcha kan rom tuk tim ti haban chim kedu kan kalom tuk kalom thrang atu batuing boipa pathiane apemi huna mukhosi kalom tuk kimaju na thei batukin tawda Sasa kasin atu duk thakna hin boipa ni a her di cha khang atu hi international a biking rian katwaliu si chuchu international apipi saya tintika diplomatic zosigo politic isosigoi revolution as a whole kasi a big tune atu mi ao lai le terrorist tamado simi assassin hin international na ze ram sisela amani hin any pom lai lo tile UNO begin SSC tamado terrorist hin thaiko angi lai lo tile NUG legal legitimate mandate mizampini core mizampini apemi hin UNO asiset ASEAN asiset international zaipung asiselo juju core zapicha legal legitimacy ka ngi khona cha kathiolo si juju amas a big si apanina jun atu hi spokesperson rejo katwa in spokesperson titika international media siselo atu national media siselo atu baktu in CDF so siselo on the ground siselo fundraising supporter tibatugin spokesperson rekatuan le mai tu zohin tu zo silo parliament lwedo tlain UK lwedo UK parliament le EU European Union European Parliament siselo Germany Parliament Norway Parliament le Australia New Zealand Canada siselo USA lawmaker siselo katwale mai juju recognition ape khona cha siselo humanitarian assistance siselo to human rights a begin ICJ le ICC le to international jurisdiction timizo hin ku sunya su sitemya thei tak pin ha ka thol lemang chuchu panina si pathumna chu na thei batugin CRPH ni kulatameka korap cha special envoy responsibility ka nikuma khana pe in achuwa zo siselo R2P
còn si sẽ lo từ UN Security Council sẽ lo từ na si cao si terrorist tam đó section thì mi đã khá bị số mu còn rồi thấy tóc bị tụi hiền tụi lẽ mà lục si tụi chú bồi ba bắt chân ni hết thì mi tụi USA so khá si sẽ lo châu ra UK châu ra European Union châu ra Canada thì mi vào thì ni hiền tụi chú si cao si hiền đã khá bị số mu rồi tụi ấy si mà sẽ lo tụi R2P sẽ lo tụi international arms embargoes thì mi sẽ lo tụi no fly zone safe zone le a hermi chu atam to go sima se lo a dilak chu tlatling thin reload chu responsibility cái mi patuma chu introduction patukin masabi ke pe komisi kenom nang ma pumpak le te nang ma pumpak le HAKHA na pit line nak atunai intro na kan tu ami khicha nang man rian kong happy line te tu leo atunai aben chim mi vel te khicha tu leo rian tuan mi kong happy line atui NUG spokesperson sinak zone international cooperation rian atlai mi te ban pha kan chim atu cho ne chua ke nak lai khan wen kan chim be ta lo ma kha ngai no ngai ri lo mi cha khan khá rung tlang lên nang mana pit lên nạc tê kha tôm bơ tên với cái chim than ta lo tiệt ăn nôi xí chú tu zo hin HAKHA HAKHA chú cái bule cái bi biana chuat lak ram si cha khan HAKHA ti tia hin cái thilum hin soft spot angai chú ama sabe cái se chú Christianity Christianity ararilo HAKHA chú tu kapule kapitiani hin HAKHA sobwa ratwami asiin zathang chok si cha khan chú cái thim lunga hin biang achimi atam tu go zai cha da tia chun kachia chimin ti zo hin thi so asilo anointed ti mi khasicha anointed ti mi chu atu example mo kapale kanu zo he ke mani thian kho asilo boipani achami se chú cha chú sobwa ti mi zo he thiam kho asilo asigo chú boipani ala thiam ka se boipani ama athilung zonga zai cha da athiam ti mi zo hin I have been thinking a lot chú si HAKHA connection chú cái mà là HAKHA connection chú 19th century thì mình muốn thao cúi ta sẽ rong xí lại chú record chú lỗi xem mà sẽ là thao cúi cho hin lại làm pi khoanu khoa pa ne HAKHA rai zai si zonga lại làm pi hin sobwa nama chum kha hin pakhat tin avanok na chu HAKHA ka pule ka pilne zone chu zai si zonga ka pelai ti ka ti ku ara pe mi ka ti ku ara pe mi sima selo a chao miu chao sima samo KAKHA as rasi kholo mi za sima selo
ก็ปูตุอามาอามิจุนปาจุนสิปาจุนจะทางสิสิมาเสลออามาคาฮักฮะก็ปูเลกปีนี่นี่ไลเลนปียาสบัวจะอาราเปมิสิไลลินปีอาราเทนลาหินริซัวตุนาริงลาวตูเอปิตรเฮนอาราเทนจุดนี้เราจะมาเห็นvery young ที่เลยมูกุมทลิโลมิสิกุมสมโซอัตลิมริโลที่มีค่าสิใช่ไหมสละไลเลนปีควานุควาปาโฮนี่อดูตุจาอาคารนาริงอาราไลหินอากาลอินจูโซตะบออินจูเงยชะปัจจุนจูไลเลนปียอาราติสิมาเซลอไลเลนปีอาราแทนหุนาคารยังงูเดียบเนาะใครไงชาสิสาคารจุไลเลนปีควานุควาปานิตินาเทโลอินเขายีอเปติมิจาเขายีตั้งปีอ๋ออ๋อเขายีเปอินอามูนติมิจาคาไลเลนปียาอุเมควานุควาปาโฮนี่กิมันยาอันชิมจุดที่สิจ้าค่ะอ๋อจู่ปัจจุบันจุดที่สิมาเซลอามาไลเลนปีรัตเลนหุนาคาเลนไลปีรัตเลนหุนาคาควานุควาปาโฮนี่อ๋อปัจจุบันจู่กุเซไลเลนปีอาจู่เลียไลชักขาสิไลตีนเลียไลชักขาที่มีมินคาอาราเปจู่เลียไลที่มีจู่ไลเลนปีความมินคาสิโกจ้าอันสิชักขังที่มีจู่บอกชักตัวชักขังที่มีจู่ warrior ที่มีจู่ให้สิเวโมจู่สิอามาเลอามาอนาวสิมีให้สักคิวสิสักคิวให้จู่อะตุฮักฮะญี่ปุ่นevasion ไลยูคาโมดูที่อากับาสิสิไลจูโมดูที่อากับาสิรอกังฮักฮะอารามีสิไปค่ะฮักฮะอารามีevader คือค่ะ abuse ตัวเอง abuse ที่จูตุรันเทปัตตุกินฮักฮะรกลามอสิไลคุยามอสิไลเกิดอุเมรัง horseborn horseback อารามีรักับปฐุมคาทาร์ติมิสจุดจากการฮักฮะตุปัตุอินรักับนี่ fully control เทชูติทุนักจูหุมดาอามานีอันทาร์ติมิคาอินควอรีโอวีโอมีจุดจากจูไซเคิลจอหินไลเลนปียาวกาลไลเลนปียนาอุปาอุมีนนาเฮกันอุมาจูนาทิกุไลที่สิจาคาไซเคิลหินฮักฮานีไลเลนปียอาระจู่ไซเคิลเฮไลเลนปีอาราเทนนุนาจูไลลิเตที่มีไลเลนปีขวาnew ประการสิเวไลลินมิวสิจาคาปัจจุบันชิมิจูนามาเฮนวกาลออตุไลลินเตียนไลกิมาไลลินเปียกุไลติคา arrangement ตัวที่ฮิจูกับปุเลกปานิเนอชิมเลมามิสิจูจ้าจูอามาอตุกันจูกับปาจูไซเคิลฟ้าป่าจูวันทิโอสิวันทิโอฟ้าป่าจูเอบีสิเอบีฟ้าป่าจูเกย์มาให้กันสิจูgeneration นะคะคือค่ะอุมิสิกันนู้ให้จูกับป่าจูเอบีสิกันนู้ให้จูมาใจสิ
mà dành anh nu hi chu liền lại pi mi sin si mà sẽ lo mà dành kapu walking hi chu lấy ta cái chua mi si ama zo hi kapu kanu le kapa kanu apa si mi chu walking si walking hi chu lấy ta chua si sa kha mà zo hin atu British case si ro chu mu British case riakap ratuami si British rakap ratuami si ama he leita khwa chu si sima selo British ke akha lailin piara I kanu anu he mu in adu sim mu duin chu cha kha lailin pi khwanu khwa pa ni o zai si zonga nama he chun leita ale nakal kho lai lo ama na marriage uma chu lailin pian umlai ti cha khan atu tian himu kapu asime tu walking picture chu ki manana umi ama picture chu British kega aratuami rakap aratuami si cha khan atu pictures of hiraka picture si chu data ti mel zuma box of he umi chu box chu British ni apemi box si tu lene kea adami box si lai chu si masalo tu chu chu umko chu kichim chu atu HAKHA le lekta le kapule kapi ana he chun ka thiluma he kapi kholo si cha kamu ji si zawang atu chu kachim du mi chu kimang kong a simlo boipa ni zetida thil ratwa dimika kachidumi si chu atu pa chun chu mu lailin pi sobwa arsi cha khan atu mara missionary chu British arami sin ma arelo rain si arelo rain ni seko arain ama hin atomi chu cross heisai ti mi cross rakap hi atwa e chu cha kha lailin pi azaw hin cross rakap arelo raini atlimi arain lailin pi raliu hin atu kapu chakhan chime tu pachun chu so ekha ratwami se chuliwa chun pathian ti mile tu boipa ti mi zo hi chu umloi mararam siselo mo mida atu law tu zo pay zo ba tu Christian asirilo cha khan mu sensitive siko chu liwa chu kapu cha khan hin pachun lane piso pachun arelo rain ratliming cross rakab ni chu ama ina mo sobwa akhan ekha chu so atwa timi zo he lailin pi khwanu khwa pa ni archim chu ze tida tia chun ama cross rakab ni chu khwadama akal liwahin khwada umi sobwa ta chou simuchumo chau khene pi de posa bo no da lo hodwa na ko kwe de achei bo no the get it's like a really persecution there chu cha kha lai len pi aratlen zong hin aratluma hi no hin khwa corner of the village akha atlume chu zinga athoin achimi chu chau khe dwi khuna lo bo lo no tipi di par na ma ko kwe aw ne di phek ka khro ko kwe aw so pu ro taya ho ra bo lo chu
lai len pi sobwa chu athei ahumda aratlum tikha lai len pi council chu la chu sobwa ni kha nei in amani he chu good news ara phomi si tikha pachun nuna chu chime zeichada good news ara phomi chu corner of the village atlumlai sobwa ina rase ati sobwa ina khan amani thai kho jaw chu khalai ka chu rilumi sicha khamu thai kho ti mi chu tipi ji kha chuma kha sobwa thai kho chu to mi si ama sobwa thai kho akha cross rakab ni chu athumi lailen pia hin ama sabik pathian phum achim timikhau chu cha chu lailen pi khonu khopani jaw kha sobwani kha achimi christian nasi dua chu siko timi jaw kha pami si arpe timi kha sin ama kha tax achimi chu akhwa kha Amy isicha kha ama Amy akhon jaw kha cross rakam ni chu ape in vakaulo atubatuki missionary ne mi are lorain ha chu he jaw hing va e selo ti nga mo fish le tu deer ata chao mo deer ata chao jaw kha pe ti mi kha lai le pi khonu khwa pa uni keiman hena an chimi si chu missionary kha alom tukin ama cross rakam ni kha achim chu khwandal ka kaliwa chun katlum kholo cha khala le bia chu sobwa ina katlumin sobwa ni amani atu ata chao batumo atuna ameta zaw se atuna atu tami ta zaw se nga si se ara pemi si itika achincha kha ama are lore ni chu alom tu ying manko himu manko sit teyeti kha atu cross rakam ni chu ape vakaulo atu sit hi na pelain chu laile saw batu gimu exchange khar to ami chu kachim dumi chu atu zeicha da lailen pi hi boipani thwa chwa kape timi zo heima kaung kha silo boipa kom kha siko atu batungi zeicha da kima zo hi boipani kima kathiamile kathemile kathazang umi umlo sima selo zeicha da boipani atubatukin kima zo hin satlai loju kusi sima selo zeicha da ama batung hin face voice of the country face of the people a leader for a nation in crisis dimhuna kana thatia chu amai umise mo background umise chu zei tamai kha silo adam background kha silo boipa background kha si timika mo vachim kaduin atu HAKHA timi zo hi so chu silo zeicha da HAKHA chu chin capital si timi zo chu boipa ni theko zeicha da kema zo chu atuni ka pule ka pi ni chu missionary ate mo chu sumi arsi timi zo chu mo boipani athiluma dami umti khasi cha khan chidumi chu atu chu ka connection kha chu atu ba tu chin pine ha chu atu ba ka pule ka pi le mo ka thisena hin atu ram dokna le minum dokna timi zo hin medical doctor kasi cha kha umi asilo mo atu na man chimi mo atu chu king charles the third si cha chu
mo atu England seprang yes atu so mi thang tak King tak Church ama chu ama zo hi atu chu head of the government si chu head of the state o sigia head of Commonwealth nation si cha ka atu Canada head of state head of Canada chu King Charles ta chu si chu head of or New Zealand head of the state of Australia zo chu ama kha si si cha ama le Canton zo hin ka chim tu mi chu chimpine a soboa mitasu ka chi chi ru chu soboa ti mi kha asilo e boipani ara thiami thisen a umcha kha Englanda boipani anointed atimi a thisen kha bia ara umti kha ke chu kamhum mi si chu England atu King Charles the Third le le ka ni to le ma Amazon achim ko achim chu I'm totally inspired by you. Thank you. Chinpinea na tuami le atu kora ma na tuami tivyo ten chuma he inspiration mo achimi bial vyo te hen ka theitika kapu pachun thir atomi le tem laili bi khwanu khwapa ni archimi le UK chu siko simha selo chinpine chu UK corporate selo small sikula simha selo thil zia khachu a logo tim uzia khachu mo ko timika vachim kadu kanlom sẽ cần lom tak tak atha tok sen san chun ke ma jong ka vun thai bel lo mi te na bi chin he kan ngai pa ko na ten te dang te kha vun tel ton ne tu ban tu kan cross ra kap kong tan ha vun chim chon tu ban tu kan na pu we la lo missionary na in chung ye arak don mi na la rak chaulan mi na cho kha se sem ti mi kha angai tu vel te zon en pom mi se hi ka hen comment te kha tam pim kan lom chuna kan zo tu pol jong kha za fanak tin like comment khar kan pa pya go share kan to pya go ti mi te kha bun chim ke du to na bun Dr. Sasa na chim man to kan HAKHA bun ti han chun thin lung te kan te thin lung te kan na cham ngai ngai ko to na bun chim man to kan ti mi za ha bun kan chim pya kan lom tak tak se pakhat te Biahalnak kan win hal ka du mi Dr. Sasa kha atulai mi tampi hi chu khoi ka kan boi ti chan ma le peng tlang chiu si dia fa kan boi le si hi te kan boi ma le peng tlang chiu la tu kan ma HAKHA kan se HAKHA si dia sa kan boi than tlang se than tlang zau phei te ban to kan ma ra ti ban to kan ban boi tan hai chiu khat chu NUG ka follow call me kan tampi kan zeng te lai chiu ka pa de ne chun follow tu ko lai news ka update nei ko lai na te mi tampi kha kan ma tu yi kan berwa nak mitampi ni kan chun thailo mi jon umlai cha khai atu leu diam huna hin je kan telai president win min sia kan pisu sia an diam mun zai de lo ti mi ti kha question pakhan naka awin hal ka du chun awin chang tua win ka let chilo te ka win du mi cho UN le ASEAN le UN le NUG nin diam mun ti kha ma te kha pen hi kop pin ka win hal lai ma te jang fa nak tin mana thiam tok te min kle din som ASEAN le UN le NUG nin diam mun ti kha ma te kha si tu kima chronology ke tilai mismo ke family tree kan chilai kha information pakhat ka then hemi umi chu chim ko chu psycho fapa chu shaling si ka kami shaling fapa kha vantiu si in vantiu fapa chu ab si ab fapa chu kema ka si timi chumo chu kema chu tu chu psycho chu psycho chu HAKHA chwain atu shaling chu HAKHA chwain vantiu chu
Jontia achwati misi. Oh. Alalai kamu Lama te lama achwati all the misi. way. Tuju. Cuma se ebi ju atu kapa ju lalempi achwa misi. Kema zon ju lalempi achwa misi. Dika ke lemo kapule kapi HAKHA le umevia tani na tedi ke chimkandui. Tuju atu sakyo le lalempi sobo aratuami pacun atu lalia chakha tu unau patu gersimi siti kamu tu misinformation misleading nasaka la clarification aratuami si atu ASEAN le ASEAN timia tu na thei patukin ASEAN hisu political platform chu sigo simhaselo ASEAN hichu cooperation nainga senainga mo nainga senainga ni cooperation ASEAN atwami block sisa kan Myanmar aye achun ASEAN chu puimo pikmi pakhan chu si simhaselo ASEAN 5 point titika ASEAN ni tua khomi tua laimi timin pangaju renge simaselo chu pangaju takhuma lo mo phibu timin khase zeichada tia chun asia zawhin nathe baktu in geopolitics in angaktu geopolitics titika atu tayo le mo tayo oza lo mu tam tuke atuju ASEAN ram simi Malaysia zonika na thei ko lai achim kha Malaysian foreign minister nanga chai wo ji sise Malaysian nanga do wo ji cho sise UN assembly zo khan achim khan thei ko alom phi do bu dikha Ano because European Parliament European ni mo achieving ju last week hasiko European luado mo achieving kan take ASEAN ni hin zesi selo 5.2 alum pidobu totally fell siko ju cha ju 5.2 ko se atujun ASEAN ni NUG in petlangin agreement toa a helai tika European luado resolution is ka pass misika aju European luado ni European Union resolution atermichun NUG tim hapu kasiko ju apakhan thei hom ju NUG ju ASEAN ni atima apu lozo apu zawa pitulutu atima apu kasiko nangaji timichu pitulutu kasichu zampi kasichu mizampi kasi ju NUG titika thau na thau na se yui ka pwe kasi na thau na se yui ka pwe Luado ama parliament member elected kasiko free and fair democratica to CRPH kasi CRPH ni NUG ju se jutika atima pyuchin timichu Myanmar zarpini atlaming mo NUG legitimacy chu umko umkha umbatugi ipomko udikasichu chu cha chu ASEAN hi chu atuna 5 point chu alum phidobu cha kha tu zona thebatugin kimane NUG apoi mo big me to mi chun ming out lai le
atu terrorist leader honi hin Asia meeting aka kholo cha tua kha si atu zo hen ba umlai meeting umlai to achu ming out lai aka lai lo roadblock silai That's good news. tu amani dia tani he ka theita asiwe ti mi khan aka le ma chun legitimacy ka terrorist pe ti mi kha silai chu cha chu ki mani ke chimi chu asanga si selo mo ze si selo atu batogen normalization of terrorism. No, we cannot allow. Terrorists cannot be our government. Impossible. Just impossible. Terrorists to terrorists go. Mo terrorists ni choza to hatimi chu volenga umlo. Am bigi democracy timia chu mo angilo. Democracy principles osilo. Federal principles osilo tika. Atu chu ASEAN country vyo teni imani position kuchu athei dikchang ti mikasi chu. NUG lo selo. NUG lo wa chu ming out lai chu free pass angai lai license angai lai. Chu dangerous si. Chu teke suicide si. Chu NUG NUG ni amma vya te chu ASEAN ka atwa. Chu number 1 si sela. Atu chu ASEAN is in NUG ni petlangi atwa how. Mo Myanmar ram cha chu atwa laimi sila. Atu chu ASEAN ukathahin Indonesia ni ratwa lai. Noi baras chumu. Indonesia titika Indonesia ni chu na thei batukin military rule angemi RC in simaselo atu chu democratic country in transition aratwa chami sisa akan Myanmar ramzo hini Indonesia ASEAN ukatha aratwa lai mi ahin zitima hope chu kanai ko Myoli chechu ko. Chu ASEAN siselo. UNO titika UNO hichu senanga asija asilio. UNO a chu nanga pao ram tataya kuseto jijakmo. Chu UNO chu complex tak se. UNO mechanism le process hichu UN Security Council chu veto power angemi si veto power katitika atu angemi volenga ram panga chu UK le France le USA le Russia le China sisa ka Russia le China titika veto power angemi kan atu ming online kuna umin weapon simo lene vya tehi analytic to machun nga se to ya khain hoi chu te yoni apemi se to se ya khain ni pa chu Russia ni apemi se mo zakada sise tayama sise cho ku se ni pa chu atu sime ming online chu amani customer nga big mi enemy se a customer se Income airline silo a customer se the temtia how chu cha kha UNO a big UNO tia chun UN Security Council re a power chu anga big mi anei chu veto power ange mi chu atu kachimi 5 country chu asiko chu cha chu R2P selo UN Security Council resolution pass how simaselo chu China le Russia veto atwa chu umja anelumi karsi veto sisaka chu sizawa mo give up chu
lại lo sẽ lại sao yếm mà vậy cho nó giá để thì bộ chú tu hi ta ma ji ambassador u cho mu tun chu creation committee ni aso phya pya lai mi se chú UNO zo si se lo atu ba tu king ming out lai ni UNO a thai kho angi kholo to ti kha si chu policy si ko atu ba tu terrorist ni zecha zetida ko ram cha a Myanmar ram cha a UNO a atum lai angalo chu policy si ko zai si zao ga zai thil si zao ga ming out lai le terrorist leader honin Myanmar ram ku sampu in kula tameka a kholo na cha akhan twa tikha imani NUG le no policy siko chu cha kha atu creation zaw hin zoom na kanai u cho mu thun ta ma chi chu ko lai amani hin celebu mo tu korap cha lai sima se lo ming out lai ko sa pyu si lai lo ke mani Myanmar ko sa pyu pitulu tu ko sa pyu le NUG ko sa pyu kha siko chu cha chu kula tameka titika atu in humanitarian leya WFP si se refugee leya UNHCR si se ama vyal tani hi chun UNO ni department ange mi khasi UNICEF si se lo chu zo chu atu batogin korapa Myanmar ma humanitarian atwatika humanitarian principle ni mo in line in atwalai timika ke mani ke chimle mami le ke policy chu siko chu example ubama mo humanitarian chu a her tuk mi si sima selo humanitarian twatika ming out lai le amani koraka terrorist ni ati ma pyu ti mik su silai lo ti kha ati ma pyu o achun chu ke ma cha chu red light si ko chu red light chu hu mane cross angalo ati ma pyu chi ti mi chu mo chu cha khan UN department upa pone kan Biahalnak zokane ko kene le ma mi zo siko ne pitoan nakaltika ama batukin atimha pyuchile legitimacy pe mi ti mi zo hi chu kholai lo atu UK zo chu na thai ko ta ma chi kha UK chu za ne kha mi si sima selo ne pido ta ma chi kasi ti mi kredesha ka pe kholo chu red light chu tell me asi tikha more understanding ne khona cha akhan abachim keduin chu UNO titika amabatu Myanmar nainga timso chu UNO a member ram pakha sivetika UNO atu a Myanmar nainga saya kula tameka atu ko sele atimi tu chu nonly hizan se lu khya chu Tom Andrusiko special human right reporter on human rights situation in Myanmar special reporter chimichu Tom Andrew amani zo he petlaina kanai le mangko atu zo he kengi ko chu che chimna chimpine human rights leya siselo mo Myanmar nainga a zei khwa asisawa zei mi sisawa human rights violation umachun atubatugen Tom Andrew office ne he amani direct ne kana chimi zo umi chutia atu ICC timile ICJ chu na thebatugen kora kapni terrorist hone Rohingya ngi go maunama ka asula impyo lai lumyu to
ta pianchi ti mia genocider la to mi ka si cha kan atu thatlang khwa atermi si selo atu chimpinea atu terrorist kora kamni atwami thi ta ni chu war crime against humanity ti mi zo kha sin chu cha kha international criminal court ti mi ICC le atu UNO ni achame double I double M ti mi umi mo chu international independent investigation mechanism for Myanmar ti mi kha si chu UNO ni department pakhat atwami Myanmar ramcha atwami si cha kha chu achun information vial tele chimpine si se sakai si se makoi si se Myanmar rama ze poka umselo ama double I double M ni evidence le proof kha war crime asi crime against humanity asi timi evidence kha mani hin su sauna atwain chu cha chu double I double N double M so chu petlaina knein ama batugin ama chu UNO sei pai si chu mo UN sei pai si ICC titika ama chu UNO matse referral timi jaw khasi cha khan atu ICJ timi chu UNO ni high court ani mi supreme court isi chu cha khan amavil te chu UNO sei pai khasi in international sei pai khasi in atu jaw hing adam ho chu UNO sei pai chu silo sima selo atu ICRC timi le mo amazo hetu palewa sami akha ele mo tu terrorist kora kap ni akap la akhan atu hi minun kachimi tatang chochu ome eme imo dokhate bwa nakhachu kumthum asrisa kumthum chuma ahumda samile palewa humanitarian ape timyo chutuna kachimi kimale petlangin tole mame international organizations khasiko atu jong hi chimpine midak asise tu thatla HAKHA falam ti tim yo tani jong hing chamai kausise penyai kausise tu batungin sawon yi kausise mo atuin international organization kimani chu take up chu twalai simaselo a hermika atam tu cha kha UNO tibatukin anga bigmi organization le NCC zone hin chimpinea akal khona cha ale rian atwa khona cha kha mo ko sunya society mya ko to le mami zo sing chu do zo chun minun vial tani zo hin ze si zo wa thlacham nembom ti zo kha bachin kadu chu asia le UNO kaw chu sisimu Sa zai malau te kita ka first question te kha atong palti update kan president le kan pisu kong update ta nang basin khola mati mi te ka thal mi te kha ama de kapu de kapi la chu patu do asa suji chu na the patu gen mingaw lai ni rule of law ama chu rule of law angemi minu asilo mingaw lai chu mo terrorist cha kan atwavyo te hi rule of law kong asilo politically motivated lom te khasi atu amu chu tuan ting shrang atwa in amu vyo te kha sentence to asiselo chu kum nit ya cho mo nit ya cho prison sentence kas chu atu chu ne ta se cho dikasi chu vyo te chu fake asiko umzia ne lomi le
politically motivated โลกาสิจุจ้าจุตัว lawyer จอค้าง a lawyer เละอามันเห็นมุขะเปล่าจุนิดินกับปีนโดยเอาซาสุจิมจัวสิเซลเมียนมามิซามปิจวามสิเซล human rights violation ก็อดีเรียมาติกาสิกอ every day me is violating human rights for the Aung San Suu Kyi and the people of Myanmar ဒီခါစီကောကျူကျူတမတာဥဝိမီကျူစီကောကျူစာခါအတူကျူကချင်လဲမာမီချွန်းဇေစီဆောင်ကအာရှန်နေဟင်အာရှန်ပလိုက်ခါမြန်မာ visit အတော်အချွန်းဒေါ်အောင်ဆာဆူချီမူခေါနာချာတမတာဥဝိမီမူခေါနာချာna tua lai ti mix tu chile mami si going si maselom min thilu ane lo mi ngau lai le lu sei ma si de lu di ne saka pyo de so de chin ni bo lu sei ma si do de si kaung saung a cha phet si kaung saung di ne saka pyo da lu saka ko le na ma le bu lu sei tu do ma ma si do bu so daတက်တယ်ပြတာပေါ့ကျူစာကျူအတူကျူအမနေချမရေးချင်းနေကျွန်း very very constantly ကော very very constantly til ပခါခတ်ပီတော့အဆာဆူချီလေပူတမနာဦးမင်းကျမအထက်ကျုံတာဝခမှုတာဝယမှုပြေဝကျွန်းမင်းအောင်လိုက်လေအမစစ်အချပ်ပဲစစ်ကောင်းဆောင်မြာကုဒါလိုက်ကျူကျူတူဘတ်တိုဂေ double I double M တီမီလက်စစ်ဆက်တူနာ ICJ စစ်ဆက် ICC စစ်ဆက် direct violations of human rights အစီစာအခါဟေဇောဟေဇွန်အတူဘတ်တိုဂေ UN ဇောနေ human rights council ငေကျူအချွန်းချီလက်မမီဇောဇမဆော above all so they have no rule of law number one they like to prolong military dictatorship, military atrocities by arresting the Aung San Suu Kyi and the President U Win Myint Timikasija. Chun alayin Dr. Sasa zong ika manana bun kan talpi HAKHA CDF sia HAKHA mipi nakan dote na chunga tampi kanilom chun atua kan chinram chungin via wanji pakhat na ngai che sai kan tela me pipa sai lai kan tlai piak tu na sitika na chunga tampi kanilom chun na bichim zong kan rak ngai velang mang chun NUG ni via conducts nan kan tuak mi zong kan rak ngai ve to ni ka hin kan bau chan tuk mi na si na chunga tampi tu man tu kan na service na ka via kan ram chai na service na to na chunga kan tampi lunglom na kanai ti te kha dom te van chim tak du i Biahalnak an du cheu lai cha khan Biahalnak te bun lan chol ka du e tu hi via kum thong hi la kum kul la kum thum hi vai SAC ni election kan tu alai ti kha an chim lang mang mi se i chu chu ka zona chun NLD nan diar hun NLD diar hun zai da lo lai hi election chunga hin NLD hi telve ati mo ti kha pakhat nak hi Biahalnak buntua ta kadu mi se John apan hi naki kadu mi chu September nisari akan acting president dwala si kha via ki siam tai pol sinna atong i chui achim mi thapek nak biana zong achim ti kha via new ni ama Facebook page zong akan kan mu kho chuve man tukin adangi wanji haiti pine chewi an wanji pol hita atui siam tai na sina an phan kho pa ton ve mo an male an state level li wanji pol hita selawa MP pol kan tilai mo hita minau na sina siam tai pol sina hin an phan kho ve mo thapek nak ni ha wan chim kho ve mo ti te kha panhi na ka bunhal ka du mi se chon apathum na ka bunhal ka du mi chu vai kha atu kan ral tuk chan hi vai kum khat ta cheu kar kan thang
mi pi tu hi chu vai zakhata somsi somria chu tha za ngai chang mi kan se ral kap chau za hi chu tom te long an si chang atumin ong hai vai SAC hi chu tom te long an si chang sim hen se lo siam than ngai tika hi zone hi kan pani hin atia ve zone man tu kan ni la siam tha kan an nai sim hen se lo kan mi pi tu chu main power in tam pi an thong chang mi ha thong ve mi pani an si tika kan ni ral tuk nak chan hi sau deuh zong kal kho suala foi tu kum khat le cheu kan kal chang mi hi ta nang ma kum pa kin kum zai chan tiang thong da hi kan ral i tai nak mun ma pe tai hin zai chan tiang thong da arau ri nga tia chim ok athat da sia chun chu pathum te chu bun ka chim kho ve lo lu mi se tam ti ga lo puthon kalom mu atu apakana chu election yui ka pwe kong kha se yui ka pwe chu North Korea Myang Korea zo Kim Jong Un zo ne ku chu mingaw la yui ka pwe ati mi le Kim Jong Un yui ka pwe ati mi zo chu mu chu alom ko chu sakasa terrorist ni yui ka pwe ti ya chu zai ka pwe silai Usama bin Laden ni yui ka pwe selo zai ti dan na tim lai mo chu si ko chim ozo silo chu ta kho de mya ni yui ka pwe ta selo zai ti dan na lai chu si ko chu si mo yui ka pwe chu chami na town na se yui ka pwe ka si ko free fair democratic transparent UNO assembly zone na town na se yui ka pwe ka chu atima pyu mi si ko resolution kun se cha kha mua chun 2020 general election resolution apomisi UNO apomisi chu atu mi online ni yui ka pwe chu ti se lo atu batukin Osama bin Laden ni terrorist ni yui ka pwe ati mi ka silai ariza chu mo chu si ko chu cha kha yui ka pwe chu the choke country tia chu mo the choke country ni ramdam chum khani yui ka pwe mi aw la to mi hin atir ma pyu asil khomi zo ko zezada tia chun demokrasi ra asiliomin asian zo mi kan chu red light si amane mumi chu exit strategy ti mi Myanmar crisis exit strategy amumi za acha kan chu cha chu NUG ni to mi apoi mo tuk mi se NUG sera chu international example mo upama nainga ka atima pyu khe do yu ko pwe ko no we will go after that country like anything no we will not make that happen we will not normalize timikasiko chu nainga hi titika chu legitimacy khasi political legitimacy angi lomi yu ko pwe timi chu democracy rama umlo North Korea chu chu sika chu election ka si selomo chu election chu kenecha cha election elected member timi chu tu CRPH siko CRPH ni samis chuza chu NUG siko chu democratically election process it ramisi adam umlo Myanmar korama
mo choza dami umlo NUG mal helo Member of Parliament umlo CRPH kal helo tikama yasisa umi sisa umcha chuchu yue ka poko sisa lo tu ne chimba tu ge defensive war ka president do wala shilane announcement atwa mi ka declaration defensive ti mi chu self defense asiko self defense ti mi chu atu Israel zo hi self defense to ne mamisi self defense ti kasiko mo atu CDF zo hi self defense siko mo amale aman defense no ange ti mekasi UNO zo ne chuchu atima pyumi siko atu ne chimatu CDF HAKHA chu NU chini atima pyumi siko self defense chuta R2P dimi zo hi self defense asay pai chu silo e sima selo principle chu anga alongko in principle sima chu mo self R2P siko chu CDF chu UN only appear me R2P silo in keima kenemi R2P chu CDF siko chu international ka chimdema no UN only appear kolo cha akan HAKHA thatlang atu mate mo zo pay zo tu lau tu kolopa self defense chu arnge cha mechanism chu mo rato cha chu CDF titika R2P asay pai pakha chu siko sima selo UN only appear me R2P chu silo keimani kartua me HAKHA honi HAKHA atwa me R2P chu siko timikasi chu defensive war titika UNO chu kanokna sima selo talule Russia ni veto power ani cha akan resolution chu pass chu amani chu ampomlo chu ta sima selo tu chu China le talule Russia ni a control follow me CDF rachwacha chipini chu UN only no a control follow me adu zon asise adu lo zon asise apodik mi isimi self defense mechanism R2P in HAKHA chu CDF HAKHA siko chu cha chu tu pusham chimi mo thakada dola teikha na timi zaw khang apoi motuk poi mo big mi se atu we ule nauna atu do thakna hi mu so silo Patiani mo Moses ape migdo thaina patukase boipani Bible mo David ape mi do thaina kasiko chu cha chu do thaina titika atu he chu good and evil siko adiklomik do thaina kasiko Titala tilcha do thaina kasiko democracy le dictatorship do thaina kasichu chu cha chu atu na pe mi CDF HAKHA cha na pe mi zo hin thil le na pe mi bia ina pe mi ti mi kasiko lo tu chu mu ta phau chu ke mani generation cha long te silo in atu na pe mi ta phau chu ar lai mi mo na fale mo ke chu tu chu ka chim du mi chu USA si se UK si se Europa si se mo atu boipane ram tama kho na hin arpe into USA as si se
kini chin umna ratwa mi hin boi pani ama batu ke do thlai nak cha tin plan ara cha cha mi si ti ke chu kazum chu cha chu na pek mi zav ya te ni hi kini lom boi pani mo alit som thum som room le zakat pe chi selo tim zo he thlaka chami si on the ground na CDF HAKHA via teni zone kachim du mi chun hero na city mika hero you are the hero of peace hero of freedom mo atu chil na tol mi hin bu chu ausa ni ara to mi kha sika na di lak hi bu chu ausa chu na sika ti hi ke chu kazum bu chu ausa zau khan ama generation na chu I the beden huna cha a mu anuna arpe mi se tamai pe to taw phaya pe to taw jin po swa lo khet de ti mi khasiko atu CDF HAKHA se atu mo chimpine ya defensive war atu mi veo tenizo hin respect to nane mo sima selo code of conduct human rights le chain of command hi chun mo as best as possible nin to chu how lai chu cha chu atu na pe mi nin ra dama umin European assise atu USA assise mo atun batukin do thana hi chun kum zakhada voi khan mani umlai lo mil asika kam revolution ti mi chu mo chu cha kha amani chu last revolution au sin ke chu kazum mo do thana chun ka teilai teina chu boipa ta asin boipa ni teinan mu khot na cha a CDF ti mi zo he chu boipa ni ar chemi si ti ke chu kazum shri kazum ka chu cha chu atu na chima tu states chu za mo state chu za chipine soya ti ba tu te kha ar umlai atu hin NUG ya mahabyuha ngapimik tuami ome adilak chu kachim khol lo cha akhan the thiamulo kachim du mi chu atu hin na thau na se to hi chu mo asu opya pe me ne aphi NUG ne tama miu great news sir ahumda asulai ahumda aulai ti mi asu phya payment ne phita ma la no chu cha chu atuna liberation of chiste za umlai atu HAKHA a umi koraka sakhan za vya tekin mu ti lai lo kor tu terrorist tamdo sakhan vya tenikin pitu pai ka te ding lai HAKHA pai si lai mo pya tai si lai mo atu zo he na the pa to ging ya kona omin rankuna ming out lai ta pai ne me ti mi khan omin no kha a lady Chubatugin, Matupia sise, HAKHA sise, Tatlang sise, Falam sise, Tidim, Muchipine, Neme Telema Tomha, Achapako Pima Modo, Sakasika. Janodoko Tapia Nede, Janodoko Nipa Nisa Nede, Jono Kuyiko Nida Chopon Nede, Terroristico, Jodoka, Telema Mapima Mo, Tabe. Suro kum khat chumahin chimpine zo chung liberated ar silati ke chukuzumin any chizong hin 1 year
cuma hijun tan ne tui betuka nai mele betuka su mele sudah so phya pe me so lo tha chu mahabyuha ni twa mi si cha so mi chim so mi si lo mahabyuha ti mi chun plan te cha swein a urmin si cha atu hin valon kana tim lai chumu so so a mi chu cha energy a se ma kha thong pang ka se ka bihalbi na vun ka ledi in na chunga tampi kalom thatuk pusyang ka vun pek than se kan lom to atue Dr. Sasa na vun chim mi te kha question na ka che mi sina ama na vun chim chang e ngai tu vel te dong kha te ban long ka anak te mi kha har tak mi se ma kha lai tlang tu jong kha ban long ka tum lamang helicopter kha se ban long ka anak tan ha dong kha se kan khan pyak kau ti mi dong kha vun chim chi cha ka long mai ke ma khal ding kha e tu job pu van hin kha bihal ding pakhat chan vun pek ve lai e na du mi pau khan hal lai ma di chen he kan pu boi len lai kha vun si te lai hal du mi na longa an suk de mi zai do ma Sasa Biahalnak chan chairman na wing ka pek ve cha kalom apan hi na ka hin Dr. Sasa zong ha min kha te a mai ton te be ro tin nak chan thak win hu ve jong ka lom tur khang than ti jong kha long lom nak min lak tar chi ka win du e hin hum hai lai jong aton nak chan tha chu pathian na kan sar pek kaula na in kang wi khat nak ton nak jong a si cha mi mai pan teng win nim hu kho mi ka ni lom tur khang than ti kha long lom nak win do chi ka win du chun le khom po asia kan ni North American HAKHA Senior Sport Team Pol chu na kan thai ban tukin kan to no chan cha tu dan chan jong a hin question ka to alhan te a ngai che chowain kan tel pi mi nan chunga longlom nak tong palte wulang taram sa ka wundu e tho tu nan chunga kani lom tu khring than ti mi te khanong lom nak sibi ka wulang tar ka wundu ika hin apakhat naka zabi thangni dolar jan hi akan awin kan bom chon apan hi naka frontier ni dolar zakhat apathum naka TLZ ni dolar soma ma te kha to an chana kan hal kha CDF cha ti in jang hai kan choi pi mi nge che chowa na kan tel pi mi CT kha mun chim ta ka du kan za pi te pai pek pek nau se ta to tu vel te nan chong kan lom to khring than chun tu jan ta na hi man tu khin kan mi phun ni kan bau chan mi long silowin kol ram pum pluk ni level chung pum pluk ni thai mi kol ram pum pluk ni bau chan mi Dr. Sasa jong na wing kan tel pi kho cha hin mi pi na nan nak hin chiao in akan zau tu akan tel pi tu jong ni mitlam hai long le mi ku oi lo long silowin ngai che chowa te he jong kan tel pi diu ti te jong hai kam hunin nol pa chung ko nin du na apakhat naka nun pekin alai tlang le kan unaw CDF na nun pek bakin mi phun cha an dial liao cha na kan chim chang ban tukin nanglakai pathian dot nak thongin American ram Australia ram tha chon ram ngan Poland tlak tika hi chung kam win phak khowe mi hi ilop tuk ding asi lop nak to san nak jong kan lang tar ve shim ding asi ti te kha mi phun hoi na sina lop nak chimpa in for fiel jong ko nin dun ha to an cha no kan tel pi shim ti jong kha awon chim ka du hi ka hin sak thiam kan naw le zon awin kan tel pi an chong lo lak thain awon chim chi jong ka du bo pa to in pi jong za kon ha sit ko chim chi ka du sisa kalom khabia kha sisa lo Dr. Sasa na question ka to lai te ka ti mi aka chim kan di chang tu he vaya atui van long ka la kong kha khan asi chun na win chim bang ka chang na te in van long ka na enju chi ni
กันไงเก่าจังที่มีค่าออกตุบาร์นิเรียตานิวะกัมวันเรลเลยจู่ๆนั่งไงตักหมอที่ข้า question กระดูมีเจ้าสินานตัวกันไงเก่าจังที่เตะกันวันชิมสินาอิน HAKHA นั่นก็คนละมัดเตะ นั่งไงเก่าจังนาอินตัวเลียวว่าต่างจงเชื่อมทลายปอลนี่กันตีบิกมีและกันดูบิกมีโจกันตีบิกมีโจวันลองมีนุ่งราลมีปีตูลุทุปอลอันกันกาตุกนาติกาเห็นว่าสิเขาเสละวังไงเวลสิละที่กันสะดุท่าโจวันลองการนักโจเสจู่ๆนั้นมาเลยอายุจีเลยนี่ตาต่างจงเชื่อมทลายกันอุณาวนาเฮกันพอจับเว้นหาไรที่มีรถนักลงทิ้งนั่งไงมีอุโมอันจ้าเชี่ยเปียกมีนั่งไงมีอุโมที่มีเตตุค่ะอภักนักคุยเสละวันลาเสละคุณอภันหินักคุยเสนาถ้าเอาทุบันเรียกเทียมขันกุมทองที่ละกุมกุลละกุมทุมาตัวนายเดินชิมบังเก่าจังลาเต็นกับวันนอทานริไลเพียงเดินกันชิมทานดิ้งจ้ากับวันดุเอกุมทองที่ละกุมทองที่ละกุมกุลละกุมทุมบ้าไอยูจีนี่ตัวดาวเทนนักให้โจที่ริมนักอินกันตัวอะไรที่มีค่าทิมลำนักกันไงแต่นั้นที่มีค่าทานเรียกเทียมขันแต่ดีนะมีเดียนี่วันชิมติกจู่ไอยูจีนี่วันชิมพวนมีสิจ้าจู่ๆตาเรตินดานันสินิงตักอาศัยทุกอินดาทิมลำนักนั่นกันไงเปียกข้อที่มีเตค่ะวินเฮลชีกวินดูโฟนปัทุมนักที่บันทุกินกันโกรัมจูรัมฟ้าอาศิจงรัมงานอาศิจงนางงานปักขัดรัมขัดปีอาศิติกเวลาจงปุ่มปีนี้โกราลกับจูอาจารย์หลังนาเราเตียวัดที่เขาเห็นอุศิลอกันดูดูเรามีน้องหลายเนี่ยกันอุกเทียมเขาตัวเห็นจู่จ้าเจ้าจะประคัดปีไอยูจีฮีเวลาจงปุ่มปีนี้เจ้าหลานมีมันสิวสิลอจะปิงฮัลินเจ้าหลานในสรีเราติกะจนใจมันไงเชื่อไรจงไงมีนั่งไงกันไทยโคเวรีเราติกะกุมกุลละกุมทองที่กุมกุลละกุมทุมิไตโคนักดิ้งอินกันดาลกันดาวอะไรนั่นที่มีฮีใจทินดานั่นไตเขาตักลายมอที่มีเตค่ะวินเฮลชีกับวินดูโฟนช่วยให้เป็นลายจนลางจงเชื่อมลายโพลที่เราเห็นจนนั่นไตโคลายแล้วนั่นไตโคนักดิ้งจ่าให้วิเซนเขาเรารวมมีกันไงเขาเราจู่จ้าจนลางจงเชื่อมลายผู้เวลเตนาให้ใจลุกเลเวลดานั่นก้มโคจังหายพุ่งขัดเตะเอ็นยูจีอันนี้ฝุ่นตมที่เขาจังมอสิลว่านั่นมาเอ็นยูจีบักลองอินดาโกรากับดาวนั่นกันติมเปียกเขาที่เตะค่ะปัทุมนัก question สิเสล้อมาเวลจุสิเสตั้มปีกาลมฮัลออกมีเตะสิจงสร้างกันวันกันเปียกนั่นกันเปียกทันเตะกันวันฮัลทันเตะค่ะกาลมassim puvan kan lom atu nasimatu gimo valom kanati mizo hichun thiso so silo cha kan atu hichu nainga teka bibisaya tu batuing thauka ape muzo hin ar umizo ko tuimo chu cha chu si maybe dile simya na ti chu atu batukin mo a piao le hi khomi se chu volon kana ti mi zo chu atu hi the patogen ke mane NUG control umin PDF hi tai ta pwa to ya cho zathum chuma umcha mo chu cha chu Cucu tahi tapwa pakata minu zatum omlai timika se statan cumu. Cucu
và chú sĩ cùng khá đã NUG này ao mi mu ở tua mi chú sĩ cái cả mi ao lại này chú cùng som sri cuma ở tua mi sĩ cái mà chú cùng khá đã sĩ có chú à thằng mi chú nó thấy hào good point เสมอฮะ chú hệ lại mình ao lại rakap này cả alumi lo tu himo simaselo PDF achu minuhin atam lema aralema tu atu valokana timi chun umi ze khwada ka khwada cha timi chu chim kho silo a chene ya ne asilai tla chu minga pe lo timi chu mo atu hi PDF le atu CNF le CNA mo petlaina C3C Central Chain of Command timi diko veko CNF titika CJDC chu petlaina ngai cha CJDC timi chu CDF kasiko anchilema mo C3C timi chu kimane CNF pakhalang silo yaga chun kimane atu chimin hin ming au lai a atemi zo umcha akhan amavial teni chu open in discuss chu kachim lai lo mo chimo anga lai lo amanika thilai mahabihavial te ka kachima chun ya tu ni khan mi au lai avachim lai mo chu na thai diko chim kudu lo chu si apan hina chun atui NUG ni na simyana timiamu simyana perut kepulai chu simyana titika si ya lolong ka kachim dulo asigo simyana pakatu si sichu simyana apani chu nainga taka asigo poimotuk nainga taka titika upumamu sakasani yuko po atimihin Asia nainga ni recognize atwa achu zetida katilai timi mahabi wavyate umdik kiso poimo mi ise nainga taka a ming au lai niya angi lo mi angi kholo cha to mi hi poimo mi big mi simiana pakhajo siba chu apatumna chu nainga yi yabo nainga yi titika politics kasi politics a chu atum mo ming au lai ni adumi chu military dictatorship kasi ko ama chu North Korea patungi Kim Jong Un patungi kha du in corrupt po pimvial tani chu military dictatorship forever khadu chu ama political roadmap chu siko sima selo political aya timia chun atu NUG le tainta mahame alo political roadmap chu 2008 na thausi phosipu poju adikcha phyak asisa to he Federal Democratic Charter Federal Democracy Charter mo chuchu ka kalama mi se atu end of dictatorship ming out lai dictatorship hin adingya chun Federal Democratic acheka phosipu cheka upde ar umlai
chu federal democracy titika apoi mo big mi chun ko ka chama ko party kha siko ko ka chama ko party chu atuba to ge chimpi ne ni a hermi chun ko ka chama ko party kha siko self determination timi kha siko ming outline ni zaitin ne ma be to ma ko ka chama ko party ko pe ma mo da alu tipita kachima chu self determination timi zo he ar ulumi asilo ar chami se chipine chu sobwa ni theicho ne me ar twa chami se british ke matai ki mo chu ko ka chama ko party siko chuta mo chipine ni he chiram hin yago ni ar ocho yang go le au ma ta kha ma chi pi ne ma si bu pa kan khai ma le chi pi ne ya pa kan khai au ma ma si bu a ko ka jama ko pha ti au ma chi pi ne si khe de a pi wa cho do ko ka jama kho pa ti ne la khe de a chi ta mai be ta mai ko pya yi lo mya ti kha si ko a to chu the terrorist military ne ko ka chama ko phati ye ti mi khan lene a ko mo atu ba tu gi terrorist tamado le au ma chipine ko thala khe le atu chu revolution period asi revolution huna chu chipine hin ko ka chama ko phati ye api awa sito pine arsila dikasi chu na thei patu ke mo chin pine hin geography poi mo big miss atu chu falling chu in mo analytic na to achun Indian le China ti mi hin America chu number 1 si in sipoi le economic apan ni le patuna chu India le talu siko India titika chipine na India ne na me sisachi mo ke ki munda chun chiram hi chun Myanmar rama most developed pine arsila ite ke chu vizina kamhumise no ASEAN pupinga Myanmar ramhichu kora himchu the most beautiful developed culture political social economic arsilai chu vision kane zechana tia chun Singapore mani kamu kora arai kora batukin Singapore ka samlai timikasi ni pau chau se kum som sri ha rozo ulo Singapore ni Myanmar rama arai Myanmar batukin Singapore chu ka samlai ti atu zomu khoi kada Singapore khoi kada koram timi chu theko da te yakha city mi chu ama batu mi rung terrorist ko choza hoisiko ko rakap hoisiko no umuma ba example chi leader chin council myanika ko rabin kum som srim chor usala atuju Japan patukin ko rabachu circulai eju ka zum ka no chu na the ha tamai si chu ming online silo sala ke ma ka si sala mo ko rabchu mo nikade thakha chu kum kha chu na valau kana chu chim holo valang ground airport
viate lai li pia chu sem ko cha chu thei ma tu ki mo ka si ko chu cha chu politics le zo hin federal democracy ti mi chu xian zo adu mi se ka chin zo adu mi se chin zo adu mi se rakhain zo adu mi se mo mon zo adu mi se ba ma tai ta zo chu adu mi se chu cha chu politically a teina chu umcha political principle theory a teina chu umcha cho chu simian na si ve ko chu pu si po ji ti lai mo economic atu chu ming au lai ange mi poisa vial te ni he NUG ni a policy chu dry up to ka si cha poisa arami kol via te ni block si lai atu uteza company ti mo chu na thei ko chu ta koraka cronies ni ne letwe imun si po yer to ami teza chu korapa mirupik mixika Lima selo ama company fiel te chu America chu za le UK chu za le Europe chu za ni da kha peso atwa cha pakhan ka kalai atwe ki ma mo ki ma recorda amya da chu ko mo isiko hi mo isiko mo teu no chu e via te siko zo lo chu mo via chu e si via ko mo ka siko e via te amani ka se tu ti to ti ka so mi si la Subak. nai nga ta ka le pa bo so su ka chim lu mi chu ama via te ka pakhat mo tuta lila mo achele tingi tua tika aro chwamik si sa akan ke mi analytical review tuan huga ama patukin ko chu adi chalai mo ming au lai chu dik chalai ti lai lo ama ne ya he chu mo lock up ka si lai tikha Sisa kan kachim du miju kum khat chuna hichun bui pa mo so chok pe selo dol hai ji ti mi zo hin cha sam tu a chun athuna kachim batukin minun kha mo anga lai lo chu cha chun tum khang chuda a phe simian ha perut phui asilai simian ha perut akha tegna chu mun katilai tikasi chu simian ha perut tika si aya do thena long kha asilo asichu siko si do thena chu simian ha pakha chu se Sima selo nainga taka adu klengna zong hin simian ha pakha chu si in nainga yi ya du klengna zong hin simian ha chu si in amani da kha peso mu ti ya ti to ma simian ha chu si ko justice accountability ti mi atu na ICJ ICC ti mi zong hin ming out like theina no anei mi zong sing tu cha chu simian ha ti ka simian ha kha parut mahabyuha ayamu lai aprunika atwa laing atu batu king PDF zone battalion zatum dil asisang atu hi local defense force mo atu CDF so local defense force siko local defense force zali mo leya jo ni hi atu chu NUG ni letwe in atwa chang chu cha chu tain talane ka aphosi jiji mo pariat nen zo hin petlangi NUG ni atwa chang chu tain talane ka titika amivyo ta chim ku chu lo chui ya chim kho silu cha akhan chu tia chu re to mi he tu he chu kum kha chum da
ก็ตัวเอ็นยูจีนี่ตัวมีเวียแต่ฮิซุมอุลากุมสมสริชุมาเทอร์ริสมิลิเตอร์นี่ตัวมีเซซุมอุลานั่นเทโกไลกุมขาดสุดาเจติดาเรียตัวอินอามาปัตตุกีเอามีมุจุเกาโมเอามีมุจุเกาจูเวียแต่ชิงเชตูตาเลลาทีมหาบอกน้องมหาบิวหายะโมตอนนี้ด้วยที่สิกาสิโกใช้มวยามีจุดสิที่มีข่าวชิมกันดูจะใช้กันลมตุกสินสันจะคอมเมนต์เตียคอมเมนต์แปลกมีอะไรขันจะไม่นุ่งคุสักนักจันเต้เราเดี๋ยวคอมเมนต์เปลี่ยนมีน้องคนนั้นหนุ่มหลายผมสกาวตัวไหนดรซาซาชิมมันตัวขันตัวเลี้ยวกันโดดเล่นนักจุดทิลชาอดูมีเล่ทิลทะเลตัวมีนาพุ่นนี่ข้ากันหนุ่มเก่าจากขันคอมเมนต์ทะเลไปมีนาก็จนเดียงมันขนาดมาเต็นในไทยก็หลายที่มีเตวียแล้วกันเล่ข้อมีนาเสียแล้วอาสุยค่ะนั่นเป็นเรดี้ไลท์ที่มาดินปกติวันเบรกก็ดูเหมือนจะดรซาซาให้กับครูฮาร์มิโจเกี่ยมาจากครูฮาร์ดรซาซาให้ดรอาวัตสิบอยสิเก่ามีมนุษย์ปกติกันมาเป็นตัวมนุษย์เสโซค่ะตัวเป็นตัวรู้เล่าปีนโกรำเจ้าจานเนี่ยก็ไม่เอาหายเจ้าจานทะเลาะเทอร์ริสต์นี่อุกนักเป็นหลักที่ก็ตัวเป็นตัวเป็น spokesperson ที่ NUG จงว่าเป็นเซจุนมาทานา UN เลยจงว่าขันไปตักเต็นปีแต่นะตัวว่าในตึกว่าเลยจงปุ่มปีเนี่ยอินเทอร์วิวตัวจังเต้สิงคโปร์ญี่ปุ่นแค่ US ยุโรปส่วนเป็นตัวเบียนฮัลเลยจะชิมเต็งฮะที่มีข้าจินจะใช้เทกันกันเวกิมาค่ะรวมสักกันวันเอาข้าสิเวจากกันเต้มันตัว experience ไหนเรามีมันองประคัด international correspondent news เลย expat ปุ่นวันฮัลติกาจิตินาลีนหางการักติโตนติกันเลมีนะมักเก่าเยอะเลยจุงนี้news จะกันแต่ละบิฮัลเชื่อมเนี่ยฮัลมีข้าพิละมังนากันแต่ละอะไรโคละมังนามาที่กันปัจเจเนี่ยมันชิมเก่าที่มีข้าเกมมันต้องกับผู้นี้เสียจะต้องด่าตัวผู้บ้านนี่ชิมมันตุกินลายมีลองเนี่ยกันวันแล้วโกรัมปุ่มปีมันเนี่ยจุลานาโกรัมเนี่ยจนลายมีรักเนี่ยสมิสนันหินนะจนดรซาซาลองให้บรรทุกินจะกันแต่เรียนงั้นตักมีอันแปลกมีเสียอันบูชันมีสิกำหูที่เกมมาต้องการล้มทุกที่มีเดียกันหลักสองเป็นเต็นก็ดูมีเสียpolitics เลยจะมันจนนานในเรามีinterest สองอารักในละที่อากรวดแล้วเกมมากรวดนักจนที่สิบอยแต่ให้ตัวไหลอันควรรำชาติdevelopment ให้ตัวจนวันลองคุณค่า dream ค่ารักในตัวอะไรหัวจนหาคาเลยฟลามในจงค่าเป็น expand ตัวอะไรที่บรรทุกเตียงของทางหลักกันรักรัวมีขนาดนี้นะจนเลยจงปี level บางกันเดียpolitics เลยจงเห็นพันเล่าเตียนโจทย์เขาเบลเลนักตัวเขามีนายกันในโลกทุกดอกศาสตร์ที่มีค่าจงว่าจงเก็บมันต้องชิมกันดูปัจจัยนั้นมันชิมเขาที่มีที่เขากันแล้วก็เป็นแต่เนี่ยตัวตัวเหตุ question ฮัลดิ้งปักขัดเตะดอกศาสตร์กันในโลกตัวปักขัดแต่ลองเบียกันฮัลสังไลBiahalnak patum laka pakat tian hal lai ma nuachen tuzan he kan ma CDF ra kap zone akan zau chun zekin telai ka bichanak ha adong na bichanak toiti khana kan tu apyak telai question pakati ka hen tu leo ha kha CDF pa vice chairman atwal ne mi pu boilian se amane pakat te shehar mi tian hal lai ye ma di chun zekin telai dong na le kan likon halai mo anilo Boy, no, when on that, no. Sisa chairman, chan vung ni khao kalom akan zau tumi pi vilte zam kha Dr. Sasa kha appointment dang angai cha khan ya kan halman ti lai lo ra kan rot thiam tia lak pha kan vin non ha kaima question pakhat te vun ha ka du mi chu atu lewa hen min on hai ra kap he class hello AUG government ni ma uknak he atlai be lai selo le NLD amat pol ni hin ma uknak ani chu than lai silawa lo thlen nak atu phu hida uknak nan pek halai ti mi kha hey an du ngai ko we chim ok that sile ra kan chim lo chim ok that lo sile chu ti khan sko se chun comment na tam ngai rai an sia har ngai mi tu liawa a khot ngai mi MDF la CDF mara ko nga zai tar comment pek ta comment kan ngai lai mo ti kha se ka lom
Okay, pu William kalom atu himu NUG chuza hechun na theba tugin dolhai chuza siko. No, dolhai so tanda ne NUG teta kude ne siko. Mo hombak ti atu nangai ti mi hichu dolhai nangai dolhai asuya ti mi khasi sa ka. Tu si selo tu interim revolution government kasis asiko. Tu atu constitution aru umlai mizahin interim constitution silai. Tu federal democracy charter kami asiko. Atu federal democracy charter written assuming federal democracy charter titika federal democracy charter paisin chu atu batuking all inclusive tuami taita lenekai pauso yue cao pue yue cao kha lua do ku slemia taita lenekai mia chu chukachim dumi chu lua do ku sle titika MP titika ama hi chu de facto mo de jure jurisdiction medit angemi se demokrasi aja mo simaselo tain talene kai titika ama hi de facto legitimacy jo nego mo tain talene kai CNF ti zo he de facto legitimacy jo nego de facto legitimacy ti mi chu atu katsimbatukin mi punvyo tenik support apecha mi chasiko mo yue ka po chu alulo sima selo mo mi pun majority ni support apecha mi apoi sisi sa kan de facto legitimacy mi se atu CDF HAKHA ti mi zo he de facto legitimacy chu nge ko mo chu NUG titika de facto legitimacy le de jure legitimacy ko bain kasiko atu federal democracy charter ti mi zo hin de jure legitimacy le de facto legitimacy ko bainin to mi kasiko chu cha chu atu hin federal democracy charter kha review atwalai mo rewrite atwalai in interim federal democracy constitution ro umlai chu NUG ni ka Bible siko NUG Bible chu federal democracy charter ka siko mo chu possible chu siko possible chu revolution mo au mi tone NUG so ta de ne ka siko chu cha chu zema umlai ti chu interim government akan adin huna chu transitional government ti mi mu cha kala ti mi ka transitional ti mi chu piao le kala government umlai chu CRPH jui kan kha lo do ko selele aturi de facto no angemi vyo tenika phwesi po cheka operate tika na thaushika silo atu kachime interim constitution according to interim constitution again transitional government or umlai transitional government ahen yuka pweni ar umlai yuka pweso atwalai transitional government atwalai mi jun phwesi po cheka update mi kha permanent e ashamla ing according to phwesi po cheka update federal democracy ko cheka to phwesi po cheka update aya ko pwa sila ma phit de mo chu transitional government asila chu transitional government nuna jun tai pyu pi pyu achouza ti mi mo
period patum ulai chu interim period transitional period mo federal democratic union building period te mi period patum ulai NUG tata chu revolution ani tika diklai chuna chun transitional akalai transitional numa chun yekapwe according to federal democratic constitution permanent umlai chuna yekakha asimikhanin time piu achosa chu arsamlai tika mu step patum process patum tika mu vachim keduin atu na chimi CDF le account khachu dimo hi politics titika local politics state politics national politics international politics chuchu vachimachun atu chinpine titika NUG chu national level in international levels of sing ke chu national level la international level la katwatika pine level a hichun atu batukin NUG ni sa chu sa USA ta tuangin aro tuami chu CNF ko CNN le NUG chun petlakna mu agreement tua in re tua misi cha akan ama vial te chinpine si vial mi viate hechun do thena kawa hechun ratlengna kawa hechun CNF kasiko CNF titika CDF vial te nile CNF laka umichu si kasiko CJDC titika CJDC zaujun atuin NUG ni tim hapiumi kusi kachim dumichu CJDC atelo CNF atelo timivia danichu NUG ni ne mu simisika aya siselo sa chou sa ta aya siselo mu tayewi ngi mikichu omlo CDF kasiko timika sin chu local level politics zone hin data sweat timile lumyu sweat timi nanga ji zaw hichun atu hichun twa mu asilo wechumo atu kalena mami chu national union politics ase international politics ase kachim dumechu ming outline thikhani na seme nanga ye lowa ma phita si kaung saw thikhani na seme nanga ye chu na theba to ki kora ka bi chu terrorist sa kha divide and rule policy hi amani anga big angemi policy kha se chu cha chu ke ni chin mi pu fyo te ni ne ming outline le terrorist kora kapni divide and rule policy ya khan lulok tu amani policy ya khan lo tu khase atu local level achun ming outline ni tayin mu atu kachim atu ke divide and rule policy ka amiu bata tatana ka si chu lumyu yi akhwelai lumyu yi ka divide and rule in amalai bata yi ka divide and rule in amalai data swe ka divide and rule in amalai chu cha chu atu na chimi zo vyo te kha ming outline policy ni akau the ara phomi si cha khan apoi mo tak zizada tia chun amat policy chun mo united chin state asi dikha mi outline policy lu kholo mi si cha khan atu chun united asilo kha divided asi cha
divided ti mi chun ming outline ni adu big mi se mo amani adu big mi kha arabe mi se mo ma tapi ko ma chu ka pe du lo ka pe du lo ti ka ke mani kong ke mani local level ti ka khan local level ni state level do chu tapi ki impact chu angi kholo chu jaga state zone atu chu national chu ngabi mi chu nei kholo kachimba tu kin atu chu national level ni thitol kha poimo be mi se Myanmaram democracy amua chun chipina zong amulai sima selo chipine ta khube democracy yalo mi yabu ma phibu bedoma ma phibu hakasika mo chu cha chu federal democracy titika zo hin atu hin kachinu mi chu Washington DC ka federal democratic asisa khan California pinean umzaw ka a federal democracy ko sima selo Washington DC ni a federal democracy silowe zecha zetita Indiana state ni federal democracy si kholai ti chu thi umja ni lo mi se so cha chu local politics are play mun asilo pine politics are to hicho to mi silo revolution tak to mi mun asi tikha vachim kedue atuna chimi kachun local politics ta cho local politician ni bo no local politician data nangai tamadri ye nangai ka sa kwe ma no the akuna lo bo le chon do ta cho ta le ri akuna lo mi aw la ye divide and rule policy ma tu do kaung ko no ka so swa ne ai lo twa tha mi da phit de atwe chaw တကယ်ပဲဝမ်းနေပါတယ်တကယ်ပဲစိတ်မကောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ပြာလဲပြီးတော့နားလည်မဲ့တဘောပေါက်မဲ့အခုဆိုရတော့ United Chin State United Chin People you know ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမီအောင်လှိုင်စစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ကိုခွက်ဖို့ရအတွက်တွေးခွက်ဖို့ရအတွက်ဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ပြီးတော့တွေးခွက်နိုင်အောင်ဒီစစ်ကောင်စီကကျွန်တော်ကိုတွေးခွက်အောင်လို့တဲ့လက်ချက်တွေကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လို့ဝစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်လို့အခုလဲကျွန်တော်အလုပ်ပေါ့လေဒါကိုတိထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတွေးခွဲမဲ့နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးစီလုံးငင်ငွန်းချင်းပေါ့လေမြန်မာတမိုင်းမှာဆိုရင်လည်းတကယ်ဒါဆိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့this is the first time in the history of Myanmar that we all are united. This is the first time in the history of Chin that the Chin people are united. This is the first time in the history that we all are united. So there should not be room for us to be divided by Ming Aulai. Tha tak se kanalo sa chan nang ilaw ate to ko buat tu bantu chan kan pek chan kanalo mi atu chan nang mane na chan nang ila closing kan to pek kho minute pakhat si zonga pani si zonga khan Dr. Sasa ka chan kam ni pek lai te dong nak te nang mane du mi te kha wen chim lo kan pro kan ngol lai pakhat pakema cha kan du mi mel te cho ha kharung tlanga ban long ka na phat kar kan phit lai ji ti mi khan yu ji kan chan ha kalom si ama batu kimu amun mutika kezo kalom tuk kalom frikrang suizong hui tekzong no talet nangi in mu kalom tuk tu batu gi lahim mu lahi chu keju power ngi mi sikete lahi mu la power so kezo kachimle mako CDF HAKHA so si CDF mo thatlang so si CDF mo via
แต่ตัวบัตรเกณฑ์ดอลลาร์ยิงตัวติกาดอลลาร์ฮิจูโมซอมิสิโลเองทำไมไปตัวตาวโมพยาไปตัวตาวที่มีเห็นนทิลุมาเสลอเตกิจูทำสำนักเฮมิเซตัวน้ำตัว CDF HAKHA support team ที่มีจะเห็นดูไทยนักนัตัวมาเม็กซิโกโมตัว Zuma นัตัวมีจะเห็นดูไทยนักตัวมีบักขจุสิเวกจู fundraising ตัวบิเวลเดนิจะเห็นโมตัวบัตรเกณฑ์ไม่ลิงก์อะไรเลยมิงชิรามคามูลอโมนาลมไลอะไรFederal Democratic Chilean ที่มีจุดน้ำมูลายกับปูเล็กกับปีนี้มูคอลมีรำจุดน้ำมูลายจุดจ้าจุดกี่ตัวอเมริกาสิเสตุยุโรปสิเสแอฟริการัมสิเสออสเตรเลียอาเซียนก็ติ๊กจังก็มีพูนิจอกก็มีพูนดิจังสิทธิ์ลูกมู hard working ในสิทธิ์มิจอกกันไทยมีโชคจุจานานิมูลเอาตุจุนิวยอร์กจุจานซาเลงสิใจมีโชคจุช่วยเนี่ยตัวเนี่ยที่มีมูนันทอกจูมีอะนันมีน้ำหูมีนป่วยสะจุนดอลลาร์จานระเบะที่มีจูบวยปานี่เทก็บวยปาเทก็จูจ้าจูตุนเปมีป่วยสะเวียแต่สิเสลอนัทเทียมมีลานัสามีเวียแต่สิเสลอชวกับอูมีนสิเดนเทก็ดูกี่จอตุนชิมบาตุอีกนายไงตมาก็สิโลนายไงตมา politician ที่มีจูกระดูลูจ้าข้าด็อกเตอร์กระตัวมีจูตากุมเพลียชุมิน humanitarian และจามาเยปิญญาและ development กระตัวกาลมก็ฮักฮาโจกระทัดลาโจกระฟลามโจกระดีดิมติ๊กจังเลวาโจกระมิดา complete จะใครปีนี้อุมีอสุชินเด็กลองติ๊กจังก็อุณาเสมีกัชินปีนี้โจกระติ๊กจังมิจินาโจกระติ๊กจังก็มุดิจังกาลมก็เกมาเทมิเทียมิกตัวที่มีสิโลอินบวยปานีอเปเมงเรียนข้ากตัวมีสิบวยปาจ้าสิก็ดอลลาร์ตัวที่มีจูบวยปาจ้าตัวที่มีข้าสิก็ที่ดักสิโลจูจ้าจูเกี่ยวกับงานยี่ที่มีสองเห็นตัวดิโมคราซีที่มีสองส่วนดิโมคราซีที่มีหิจุนไบเบิลอะ value อุมิค่ะงานยี่เอีย principle เอียตามพูเอียโมอะไรชามิสิจุดา dictatorship ที่มีจูเซตันสิมีจุดาจูอาฟิอาโกนัทไทโกมิงออนไลน์นี่อามามิจูเซตันสิตุเทนนัทไทโกจุดาไบเบิลโกจุดาสิมาเซลล์นัทเซติมุกัชิมไลมิออนไลน์ค่ะ hate ที่มีข้าศึกสิไลโลอามานี่จะโดนทัดซ้ำอุก็รักกับตัวทัดซ้ำอุ
athilum atlek khona cha thlat samuk apoi matuk athilum khasiko athilumi adiklomi kha atuba toithi atwami khasiko terrorism timizo hin mo thatlang khwa ya tani mini nan destroy atwami chun atwa hlanga khoi ka da thatlang khwa destroy timika athiluma ama sabi suda Satan si chu cha chu thilum athak ti mi zo hin keini ke twa kholo politician ti mi ne twa kholo doctor ti mi ne twa kholo boi pa long lo ni minu thilum hi chun athak khok ti mi zo he thei ha zoom tu ka si cha akha na si cha akhan ko rampu ping cha than cham o chi pi ne long lo te kha si lo chi pi ne chu boi pa cha asin chi pi ne chi minu vian ten ma in ko ram zelena chu boi pa ne to la ti kha si atu ke ma zo he ka thei mi le ka thia mi le mo chim ok ni lo nai ngai ti mi zo ka thei mi si lo sima se lo lu ye ti mi chu ka thei ka nai ngai ti mi chu lu ye si ko lu ye ti mi chu phya ye si ko zi cha da tia chun phya ni phasi created me si cha chu chu ka di lakin ka ni fia how anu bi ka chi do mi chu du la mi len how ya te atu ke mani generation hi chu mo do lai to in ke zo ha kanuna diselo thago ara lai mi nan fa palen na fanu mo ta si mi se ke se lo la to ke ko ka chama ko phati to pine ka zalenan ne khon cha to mi se chu cha chu o bakhanaka military dictatorship tivel te chu amipya chemu khasila boipani Emmanuel timi kemna uko keni chu ming online muin akalmi kasilo boipa tete chiba phya ko chibro twara turo ko chibro twara ma talapate teina timi zo hin volini arpelai lo boipa ni arpelai boipa kuna omdik jo nabate teina chu boipa ni arpelai the end of dictatorship chorala nabanne federal democracy ko kajama ko phati ye ta tungi mya ye ko pai pet thang khwi ama khan to federal democratic constitution chu omlai chu politics as the bible asiko political system as bible asiko chu namale ke mani tilaki siaming tuaming constitution asilai mi pakhani asilai lo mi panini asilai lo kadilaki tuami asilai chu panina ase
Apatuna jun poesi po cheka upde federal democracy ko kachama ko party ko pai pya thang khwe ta tu ngi mya ye acheka that poesi po cheka upde auma apo ma ma ho bu batu ma upde po ma ma si bu akol upde auma federal democratic Myanmar nainga do Shami umlai Chipine zau Chilean Federal Democratic Chilean rasilain naramulai Chipine chu atu bakchimatu India nename wa chono ngina kachin tayo achama Bema India Myanmar te talu Volenga economic ngabi migram pani ni petlangi chipine zau chu ngabi mik economic rasise sipoya se penyaya sise arsila atu zo himu boipani asamisika atiamisika tu normula chu chwanak arami chu seitani adulo cha akan atuni patukin terrorist military amai boipani chwak arpelai timika seitani adulo chuta chucha chu chipine zaw hin tu patukin sifak umisi simaselo sifak umi boipani adulo nathiko Atu America umi sise Australia umi si European umi sise boipani plan arachatik sis boipani plan tak arachatik sis Israel minuhin zo ulona thekola dutia kabasi a uruna ka zu Israel minuvia tene ju cover diga mo spread atu chu Israel pine Israel nainga timin umna himon na thepatuking kumza khatlirilo atu umi Israel stay himo kum som rum chumat zo ulo atu Israel himo chu batu ki rasila Emane chimi zaw hin chu batu rasila Democracy umsela chipine chu kum som a kum kwara mo naramulai boipani athiami chipine takta chu naramulai Amen. boipani adu mik chipine chile takta chu naramulai atu chu umrilo nami chu umko simasela urmrilo Israel ka before dutia kabasi namia chun umrilo sima atuna muwa chumo technology leya Israel top asiko military leya top asiko chu batu game chimpine zong er sivelai dikha na dilak chu na thei batu mu kawachinu mi si cha khan do Lehnak ti mi zong hin yi si lockdown mu lockdown ka mu in to mi si cha khan boipani to step view te kana chum thazan peselo mo atuna na pe mi view te zong hin na fale na fanule ar umlai mi generation aramulai thochwaramulai atu dollar zakhana pe mi he na fale na fanu next generation dollar te kharasi la ti mi chu ke kesu chuchu Israel tamaya na mumi se umi se chucha chu pe in umlai ti kapani achimi vya the subject si pe umu na pe mi he freedom cha na pe mi se Yes. ko ka chama ko phati cha na pe mi se
na pe mi hi CDF HAKHA na pe ti mi si lo na pe mi freedom cha na pe mi si freedom to expressive si mo lo lai ga ta phu chi de federal democracy ta phu chi de twin ne pe ya de twin ne pe ya aten ne pe ya Sisa Khan atu na pe mi zo hin chu anakat future federal democracy cha chu na pe mi si freedom cha chu na pe mi si chu cha chu ka chim du mi chu akhui si ko na pe kho mi akhui si ko ki zo he atu ba tu kin do lai ka la a mo leader pakhan ka si zo he akhui chu si ko boi pa ni mo pe kho di akhui a pe mi chu si ko atuna America na umlowa chu na pe kho lai lo ti mi chu si ko America na khona cha na zita na tua mi umlo boi ba ni cha mi si ti chu na thai ko mo ke zo atumba tu ke leader pakhan arasim ba tu ke zit ka tua mi umlo chima chu mo UK ya King Charles the Third ne ke ne ton ama chu ko hoi anati ka thian chu ke ni ka tua khomi si lo UK mu King Charles the Third ne to dingin ke ze ma ka tua khomi umla boi pa lo ni atwa mi se atu chu Myanmar nai nga chu federal democracy nai nga Russia chun atu chu King Charles the Third si cha khan koram via zohin Commonwealth nation na mu no te khoi no ar umcha akui ru umcha jada tia chu ka thian ko hoi si ming King Charles umcha akasi ama chu head of Commonwealth nation chu si cha kha India zo chu Commonwealth nation pakasi ve voli chunga Commonwealth nation chu Sele country 14 countries is a khan koram zohin mo federal democracy rams ya chun Commonwealth country atevelai Canada zo Commonwealth country siko asija asi Australia zo si New Zealand zo si chu vya te chu boi pani plan arangi vya te mi khase chu dikhona cha chun boi pani chimin he amadu boi pani her ati cha khang ar umi si dikha rasim kuduin na dilakha boi pani her ko dilakha boi pani her ko thek topi to asilo mo revolution kala he chu short asilai sima selo atwa lai mi ti mi boi pani her mi kha twa lo in au ma chun do lai kala zo hi asi aya cha nai de mo aya cha nai de sima selo boi pani cooperate wa e mo ati lakin ji de khwet taw ma ta phu si de cha sa ma pyo to lo ji de khwet mo coffee ading min si a chun ni khara coffee mo to khwet si a chu atu chu coffee na khwet ta khwet short coffee ta khwet pe mo tani ko thami to che sai thami na che sa thami de che ko pe ela oti ache ka yaw bi edi la oti chon ka mo ache ka yaw bi soda ko pyo ne ni ko chu ba le boi pa ni mo de la king for so pek sek ဒီမျိုးစကားဝချင်းကတွေ့ကန်လောင်ငိုင်း